Orang Madura lumranah asarongan. Sarong pon dadi busana kasaarian esa kapinah kalangan. Beni cuma gelar ustad ota besantre. Sarong juga dadi angku ya pong kebe. Tor juga tokoh-tokoh Madura. Cuma nak kena samangken pekira pon bida. Apa nganggep jak sarong arop aki simbol keterbelakangan yang keb kuno akhirah tak lestariaki. Sibuk niro gaya busana na orang luar sampai lopah de warisan busana nah tanah kelahiran. Tak langkong keng tak kok bedesi penasaran. Sarong saya kebai sampel panika mireke sarong Manila. Sarong produksi Madura asli. Dul mawi. Amat, Ambu mai dul cak bah nukui roman malolo dul. demang, Nongkrong. ke kafe. Ke kafe. Oh ke kartu temor roh. Ini nada kafe di sedul. Oh, dan tos dulu, kaki asalin aja. Ya. Tos. Ya sarungan dul. Terus kan kuya apa, Mat? Duh lah dul cak sarungan dul. Selain celana dul. Kon nak kakek. Cereng kok tadi celana, Mat. Huh. Ton katon nareng di songku kaki dul. Pas tak beri kecalana. Jak mun kake, Mat. Neneng berapa hari coba tanda ke sarong. Ya benida iya dul. Sarung jilakonan lah. Kurang modis mun yang kuinak kena ngudeng angko ben kaki dul. Iya mun coba, Mat. Ini nari mor leke, kampung. Mun coba nak kena nongkrong keluar. Acalanaan. Mun Madura tak balik ke. Kau jangan nah. Mui tamu na asarungan. Oh iya Ci. Baru atani ya. Ngari acalanaan. Iya keng kurang ngaluar dia dul. Keng pasakan deh apa mak berde bahasa tak ngaluar apa. Saya kok jangan ngeluar gua. Benih dari angku iya, Mat. Dari pikirna. Imun kaki benih ngeluar, Mat. Kenin tegayan reng luar. Cong. Apa kamu Pak Krodu Kardu? Nyari malam, Bun. Nyari malam bojori yo. Coreng pasaan lamaren lah. Ya ke rumah bre. Berde kopi nah. Dia nama dul. Kentar na yo. Ikin ntar, Mat. Bola mak ber-THR. Kan kiburu telas, Mat. Wih mayo. Bun. Tojuk dul. Tojuk yang per Mat. Yelah sih, ya kok keng bertamu sih. Iyalah. Yo, mun ngak sarung kade bunari ya, makin kok tak sangka sing nganggu ya. Waalaikumsalam. Beh, mata yenum kok pin kena. Iya, Bun. Kaki bila mulai dicoba, Mat? Telah sen kurang sehari ro bun. Keng kata tuli abeling kok bun. Oh Madura panas bun, tak cocok ke tangkole. Berarti benireng Madura lah kaki caretannya. Ya mondaran pakun Madura bun, keng mon gayan pada tak padang Madura. Lu pas dek remah mon gaya orang Madura. Saporan bun ya. Ya lengak dul mawiri bun, suruh jalanan, pas sarungan. Kan kuno bun. Ya beda bener ya mat tinggal tuh. Orang Madura dia pada umumnya sarongan. Cuma makereng Madura rong nyarong beni pas kuno. Sarong ria ropa aki warisan busana dari tokoh-tokoh Madura terdahulu. Jadi mayu lestariaki beni pas calek. Cereng kaki je sibu abang kaki budaya bi busana na orang luar. Sampai nampek ke sarong. Sila teti angkian sehari-hari na orang Madura.
Iya banida iya bun. Dua pake mat. Setiang ko atanya kakek. Setak ngeluar kakek pakai lebu nah. Kapan sarungan kudu tak ngeluar bi kakek. Mat. Aslin kakek ganteng, Mat. Engkau bun. Jaman kakek sabiasa. Masa engkau ganteng bun? Ganteng. Apa boleh kakek sarungan? Sejen patut ya besaki, Mat. Sarung kakek japa merah ke bun? Mi kata patot di ciling kakek. Catanya merah. Takut ketima endorse. Cuma mun kakek maksa tanya. Bingko eka boleh. Tang merah ke sarung ria. Manila. Sarung berkelas. Harga merakyat. Iya patut ya besaki, Mat. Cek orang yang produksi sarung Manila re orang Madura. Lah tahu kayak budaya masyarakat Madura pada umumnya. Masa ring Madura bisa produksi sarung ngaji bun? Ya bisa dong. Manila ya. Ari ya produksi Madura asli. Jadi Ari arop aki suatu kebanggaan bagi masyarakat Madura itu. Di satu sisi masyarakat Madura ya biasa ngangkui sarong. Apa boleh saya kebayi sarong gele orang Madura asli. Harga kan berapa bun? Tanya ke kakek yang beli ya. Iya bun, tak todus makin ngangku yang mau ngaji sarung bun. Jelas ada tos dulu. Orang maglebur aja dulu, orang tanya kita jawab leseng koy. Juta. Nyareh. Kiri bun. Ya iya dul. Korang koi. Ari ya tip-tip dari Lukman Hakim. Lukman Hakim gua owner dari Sarung Manila. Cuma suruh pesen. Angkui sarong ah. Cintai produk Madura. Mak lain tang di rumah tinggal bun. Ah, pada si Pita dul. Mau tiba. Ya Pita dul. Din kakiri hanya Manila ke lesap. Din mat tinggal hanya mah Manila sakera. Yang kualitas pada ya bun. Ya mun kualitas pada macet lah satu merah. Manila riana berna kana. Bede Manila ke lesap ingat din dul mawi jia. Bede Manila sakera ingat din mat tinggal. Bede Manila SGI ingat tang di ria. Songket gunung eksklusif. Are kan bede songket dari kan. Bede Manila yang lain. Cuma parloi ketahui. Manila ria tak cuma produksi sarong. Tapi pada produksi songkok. Bunnya ternyata. Dul. Sekarang kong bun ya. Iya, korang kui lah. Iya bun. Kopin keluar nomre. Ya bun, Tina langsung deh saya ker nyoba bun. Langsung coba bi kakek. Iya bun. Mai dul. Iya mai mat. Nila tulis. Cuma makireng Madura rong nyarong beni pas kuno. Bahkan bersengut aki cek wibawa na orang Madura beda sarong nga. Kayak bener kalian kan kelebur. Orang kok hasilnya gendang. Lah, kok Satya nyoba wibawan nah. Udah merespon orang bilang ngetelak tangga ya si Satya.
Pak Langkong. Penderong kunjaan kelebu na ruwa. Wibawan orang Madura re beda sarong. Patod jing bajing kon na tak lepas dari sarong.